Patrik Laine ampuu ja Peltola kiekko maaliin! Sitten Laine, nyt on Laine paikka! Patrik Laine viimeiseen laukaus! Sitten pitää lähteä jälleen Patrik Laineen jälkeen. Oho! Tulee loistava paikka! Ja Patrik Laine lakaisee! Mitä tapahtuu tuosta? Siitä tulee Patrik Laine. Laineelle mielenkiintoinen on kyllä tämä ykköskoodi kohtasi Laineelle ja sitten ohjaus ja kiekko on maalissa. But there's another one in Patrik Laine. The build-up. Is it even conceivable that this guy could end up having a career like yours? You know what? He has all the tools. He's a big, strong. He has unbelievable hands, and I'm really expecting that he's gonna have a great career. And as long as he stay healthy and do the right things. Kuusela hyvin Laineelle vauhtia. Nyt tulee Laine vauhdilla laidalta. Rajaniemi torjuu. Pääsemästä lokakuun lopussa ylivoimaketjuihin mukaan. Patrik Laine ja peli yhteen nollaan Tamparalle. 3 nyökkääjän neppomaali! Patrik Laine hattutemppu! Laine. Karjalainen ja Dixon Manheessa Kuusela toisella puolella. Laine ja sitä ai. Reagoimaan irtokiekkoon. Jonkin verran kyllä on pudotellut Husso kiekko! Ja Plastino on melkoinen! Ja sitten lähtee Patrik Laine. Mitä tekee Laine? Ja 3-1! Well, first of all, like I said, he has great quick release, you know, and it's so effortless. He can shoot so fast and so hard and very little motion. So that's what makes him so special. And he practiced those shots so much, and that's what it takes, you know. And when you have a passion to shoot and score, you know, good things happen. The boys are back, the boys are back, the boys are back and they're looking for glory. The boys are back, the boys are back, the boys Se helpottuneisuus on näkynyt 4 kertaa tässä Kanadan pakkien. Suomen pakkien hölmöilynä. Kanadalle kiekko Krausille kuitenkin putoaa. Maalin eteen suoraviivaisesti ja Vehviläinen ei saa kiekkoa. Aho löytää Laine! Ja mihin paikkaan se tulee? On se uskomaton toi one-timer! Saarella kiekkoon. Hakee suoraan! Ai säästyy! Se väliin Marner tulee taustalta. Lännelaukaus! Ja siellä se on. Moment 5-5 ja uudelleen kiekko kulmassa. Aika on puoli minuuttia vielä 5-3 vastaan. Juolevi Laine! Lainehan se on! Laine maalta 6-5! 2 miehen ylivoimalla Suomi siirtyy puolelle. Now, the Swedish country wants revenge now. What do you want to say to the Swedish crowd? Yeah, prepare to lose. Maasson tällä hetkellä ajaa. Nylander tulee täysin vapaana toiselta puolelta. Erittäin paha kaksikko on tämä. Aivan vapaana on mies maalin kulmalla. Rasmus Asplund vie Ruotsin johtoon. 9 minuuttia jäljellä toista erää. Rantanen kiekossa. Ja Rantanen on kaltanut nyt kapteenina tätä joukkuetta myös hyökkäyspäädyssä. Kalapudas hakee heti laukauksen! Kalapudas siirtää Suomen ylivoimalla 2-1 johtoon! 10 sekuntia jäljellä tätä välierää. Suomi taistelee, se johtaa 2-1. Ottaako paikan? Ottelu, Ruotsi pelaa ventopaikan, ei mene! Suomi voittaa! Suomi menee loppuotteluun! Ruotsi on kaadettu! Ja 2 vuoden takainen unelma! Se jatkuu! Ja sitä haetaan yhä! Ruotsi on selätetty! Suomi menee loppuotteluun! Loistavan viisikkopelaamisen voimin! Ja tänään Ruotsi kaatuu 2-1!
Tervetuloa seuraamaan näiden kisojen loppuhuipennusta. Suomen kehityskaari, se on ollut upea. Kliimaksi vielä puuttuu. Suomi pelaa tänään maailmanmestaruudesta ja vastassa on Venäjä. Katsoppa sitä, siellä on toimitsijan käsi auki. Varsinaista peliaikaa ja Venäjä tasoittaa tämän MM-finaalin 3-3. Koska pelaa kiekon kulmaan Kapaselle. Kapanen, se voisi olla se takaisin nimittäin. Kapanen ei nuorissa 2016. Kauankohan jätkät saa nauttia ja juhlia ja sit tulee taas paluu arkeen suht nopeasti kuitenkin, mutta eiköhän muutama päivä niille anneta juhlaa omista joukkueistaan. Patrick, you've talked about the possibility of you going first overall. If you did go first overall, what would that mean to you? That would be my dream came true, and it's been my dream since I was a kid to be drafted first overall, so it would mean world to me. Jos vaan rankkaa. Liikettiin varten. Ja peli yhteen. Tyhjät pois. Ja sitten laukaa Patrick Laine. Ja Hakametsä räjähtää. Poikittain Laine. Ehkä tää auttaa sua. Ja Patrick Laine. Viidellä hyökkääjällä ylivoimalla. Mä olen vuori. Patrick Laine. Mä olen tuuri. Mä olen suuri. Kaikista suuri. Mä olen reilu 25. Mä olen Kokko, mä olen leijona, viidakossa. Ja kun ne kysyy, et kuka mä oon, mä katon niitä silmiin ja kerron niille, mä oon tähdet taivaalla, mä oon vuoret korkealla. Joo mä tiedän, mä oon Suomen mestari. Mä oon pikkusen
taatusta voitto. Joo mä tunnen vaan Suomen mestari. 2016 neljäs perättäinen finaalisarja tuottaa mestaruuden Tapparalle ja se palaa 13 vuoden jälkeen takaisin Suomen mestariksi. Annetaan ääni ja fiilis hetkeksi aikaa Hakametsän yleisölle. Mä olen metsä, mä olen multa, mä olen hiekkaa, mä olen tulta. Ja kun ne kysyy, et kuka mä oon, mä katon niitä silmiä ja kerron niille, mä oon tähden taivaalla, mä oon vuori korkealla, joo mä tiedän, mä oon Suomen mestari. Second pick in the 2016 NHL Draft, Winnipeg Jets are proud to select Tampere, the Finnish Elite League, Patrik Laine. People are going to be surprised at how tall he is. They won't be taken aback, at least surprised, by the personality. This guy delivers, and his personality can match his game. Kyle Connor spins away from Jay McClement. Back it goes. Enstrom around the horn. Laine, his shot scores! First NHL goal. Patrik Laine. And the Jets are within one. For Perreault, for Wheeler, for Laine. Laine scores! To shoot on Anderson. What a shot. Wow. Ruffin for Laine scores! Wheeler in near side. Please save. Rebound score! One tunnel off the crossbar. Rebound, they score! Into the slot, Laine scores! The season they're in for Laine scores! Patrik Laine, the cross-ice pass was in a little tight. Sends it back to Laine, tees it up. Rips it up to the top of the net. Great recovery by Steve. This one from Patrik Laine scores! Looks and finds a little bit of room, Laine, if you like. Laine's had an up and down career so far. He was drafted second overall by the Jets back in 2016. In his first year, he was an all-star, scoring 36 goals as he finished second in Calder Trophy voting behind Auston Matthews. Now we go to year two, where Laine lit the lamp a career-high 44 times. It was the first of 2 straight seasons that he played all 82 games. And now in January of 2021, Laine played the season-opening game for Winnipeg, but after suffering an injury in practice, he was traded to the Blue Jackets 6 days later for Pierre-Luc Dubois, ending his time with the Jets.
Back to the point, one-timer, top of the circle, what a shot, and what a goal! Patrick Laine! Less than a minute, Laine scores! Across the line, Laine with the shot, scores! What a shot! Tripping the call, Jacket score! Laine, what a shot! By my count, I didn't see you the final 7 minutes of the game. Were you surprised that the bench was shortened and you weren't part of the game after that? I thought I was playing good, but I guess I thought wrong. One-timer here, scores! Patrick Laine! Comes back, Laine lets one fly, and shoots and scores! What a bullet! On that Laine now, marching up ice. Laine around the hub! What a goal! End-to-end, Patrick Laine! Laitahyökkääjä Patrick Laine jätti viime kaudella Winnipeg Jetsin taakseen ja pääsi hakemaan NHL-uralleen uutta nostetta Columbus Blue Jacketsista. This is a big time trade. The Blue Jackets pick up what they need in the goal scorer. This is exciting. Kaudesta muodostui kuitenkin vaikea. Parhaalla sesongillaan 44 maalia tykittänyt Laine sai aikaan vain 12 osumaa, eikä hän peitellyt pettymystään. Patrick, not impressed, it doesn't look like. Have to play a certain way, and the details weren't being taken care of for the young forward, so he sits. Alakanttiin mennyt kausi motivoi Lainetta treenaamaan itsensä kesän aikana kovaan kuntoon. Blue Jacketsin päävalmentaja Brad Larsen on ollut vaikuttunut suomalaistähtensä otteista syksyn harjoitusleirillä. Laine weaves it through, gets through the defense, walks in and he scores! With Domi, Laine shot, scores! Blue Jackets win in overtime! Laine scores in overtime! The Blue Jackets prevail! Goes it to Laine, Laine the shot! He burst his speed, pretty shot, scores! Both with speed, Laine! 2 overall in 2016. Trigger! Wildski, Laine scores! Tästä sitten yhteen kuumaan aiheeseen, nimittäin Patrick Laine, nyt on ne hanat auki ja ihan kiva nähdä, että on sinne verkon perus. Tekee Patrick Laine mitä tahansa, hän on aina huomion keskipisteenä. Oli kyse sitten räväköistä asuvalinnoista, näyttävistä maaleista tai treidispekulaatioista, tamperelainen herättää mielenkiintoa niin hyvässä kuin pahassa. Tällä hetkellä pöhinä on ansaitusti positiivista. Laine on NHL-uransa parhaassa iskussa, sillä 40 ottelussa on syntynyt 22 maalia ja 20 syöttöä. It's a quick turnover and a shot no score. Laine. Penalty as Laine walks in and shoots and scores. Laine spins with a great pass. Laine scores. Jenner sets it up. Laine scores. Here's Laine with a shot and they score. Gavrikov across and they score. For Laine in the clear, scores. Moving in, no look pass, scores. Hands it back to Bjork and Laine with a bomb. Out with it was good throw across, they scored. Wow. Set up beautifully to a guy you don't want to leave open. Patrick Laine. Patty, the outdoor rink, this is where you grew up, Tampere, Finland. What's the scene here when you go back? You get dropped off or do you walk here? What is this arena? Yeah, so this is like the most iconic outdoor rink, I would say. Yeah, when I was a little bit younger, I didn't usually come here. It was kind of far away, and otherwise would have to take the bus. Me and Barkov and some other guys would always usually come here a couple times a week and play with kids, and would fully go at it. So it was always a lot of fun. So they must have been pretty shocked when you and Barkov show up. They let you play? Yeah, absolutely. So it would have been pretty boring to play. It's just one-on-one, so there would be always a lot of people here. There would be really good games going on, and there would be some 15-year-old juniors and even younger guys than that. But it was always fun to play.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right. Fireworks on this Monday as August is starting to inch to a close. We've got our hockey analyst Frankie Corrado joining us now. And yeah, the big news, Patrik Laine now a member of the Montreal Canadiens. Frankie, your initial thoughts on the deal for Montreal? It makes sense for Montreal. Like, this is a player that you can try and make a bet on that has something there. So very fine, so happy together. Big trade. Wow, this, I mean, from mid-August, this is very uncommon, but here we are, Montreal acquiring Patrik Laine and a second-round pick in 2026 in exchange for defenseman Jordan Harris. Hey, Habs fans, it's Patty Laine here. I was just super excited to get to Montreal and wear the Canadiens jersey for the first time. So I'm super pumped to come over and play in front of you guys. So I'll see you guys soon. Of vandalism and violence. At some points, police used tear gas to disperse the crowds. But this morning, for many, the joy of the win still lingered. Amazing feeling, really. It was, my throat is all scratchy just from screaming, yelling. It's the vibe, it's the energy, the city has come alive. It's big. After COVID and everyone being locked in, and this is huge. The dice, it had to be the only one for me. Laine requested a trade out of Columbus. Well, he's been very vocal about it way before I got here that he does not want to play for the Blue Jackets. And today, Laine got his wish as he was traded to the Habs, offering a fresh start for the 26-year-old.